sa kung kay no ako paborito. Maaram ito timo uya bano tag sekreto. Kay kung namay kulang haiyo wa akon kumplito. Salit kita at kadamot na aaburido. Bisan ni tao nga permi katubang didaha espiho. Nikakasering nga dirihi kami magpareho. Ray na kuno iba nga pwede maikumpara imo. Mapabitirano ka man o bagito magkakatistigo. Ano kasuhito nahi ako kung napanhibaro partihin ni nga butang litakiting bangambang kadi umayunit magiging resulta ngan ikaawod ka na timo kahod nan diri na utro makikigupod pahaimo sudot mahitungod. Nahimo nga dako nga buwal lugod ang kahunan ni nga pinakatinuod. Katima ko nga pagkita pariho kadag bulita ko nawong ang pitaka di ininiti kang maaram ka na. Hay nalagit na di na ringa sa saliti muyab nanganganugon kay no yan nala ako kakilala di unta hiya nagiinan tuso na imo labi nga diri ka marasa siya. Kay no maaram pag kita nimo bali man ni kita puro panigo. Bisan kita baga medyo maldito basta pagkitaon na nga ni motibo. Warek mahihimo kung ano matiya maging desisyon para mahihibaro kahiting ka sa'yo pag kinahanglanong katagang leksyon. Sige luhod, dugo malugod puga at duga hito nga unod. Maabat mo man timpo bunto mo bud lulurupong ko ito sa lod. Basta maaram ka ano tatsabot tawag na kung kinanglan magpakalot kang kung panangitan may mahibaro ano timo baton waray ka naglabot. Waray ka naglabot. Waray ka naglabot. Waray ka naglabot.